Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Ding Jabini Patua Clum NH30 Bhoirambong Meghalaya Long Rialong Apostolankit Sajon Ministry Pen Meghalaya Revival and Healing Festival Kapamanpon. Receive your miracle by faith. Apostolankit Sajon Lapen Achor Monica Sajona Lanatum Kachepate Hek Pen Arnama Phan Ruthaya Kam Keklama Bangphu Abangphi Lason si alang letum Bharat angkang pierlo elong pen elong adim ke so Q&A ning ke the kang bodet tekok tiki hemi jangre tu apha biuta kimi lapen arnam kardom pi ajai mek padopon bom wang bom si Meghalaya long relong tami ding jabini hoirumbong pathua klamalong mithli apharman ke so Q&A hemi jangre ning ke the kang bodet amone tu apha kardom pi biuta kimi lapen arnam aphan ke rokarcho aning kaparung alul phaihui Jasmet Labang Soja Mek Pialong Dimapur Pen Gospel Artist Taliang Pastor Aren Sayer Pen Danglok South Lapen North Indian Gospel Artist Shenu Marlam Pastor Samart Shukla Sumit Pinto Prince Mullah Atum Pensi Arnaphan Kerokarcho Alunja Ponsi Suriri Amulok Atumaphan Kero Alun Pen Aning Parung Pen Ong Dungara Ratum Aning Chirui Rintilo Aduntu Apostolankit Pen Kesodet Atuma Phan Kerengji Avarsai Alara Kronkelongji Lapen Hemtuntin along Ningkang Sam Kedojia Phan Monida Khai Jatitin along Monsam Kedojia Phan Lapen Bharat Adet Pi Keja Atuma Phan Arnam Ardom Iponlu Jakong Kethepar Pik Arnam Phan Kachiki Tip Akekroy Akenang Sot Binong Pusi Jasemet Laswa Jamekpi along Suriri Armotuma Phan Than Pachini Alang liar nam kipia jakong the obinong Dr. Ratumpen Kapameun ea keso do anta arnam manghume me jakong chipeklangsi keso do anatum tame me ponlo Lasso ja mekpi ke chengpen ki judan monida phai ka chatong lake lake thomra pharokre phora troksi an break jamalong ripen chatong dunsi arnam thedung ahir jumi chudeng dunsi mai mesen pen pachun pon Receive your miracle by faith. अपने चमत्कार को विश्वास से लेने समय Thank you, Lord Jesus. She was diagnosed with cancer last year, and she went to Karbi Anglong District Congress Committee Pen Rajiv Bhawan Dipualong Joint Extended Meeting Kapamanpo. Ar Koya Chiklo Nipai Tom Kebrai CRNI Karbi Anglong District Congress Committee Pen Rajiv Bhawan along Joint Extended Meeting Kapamanpon Lake Non Kevangji MLA Election Aparman Bangphu Killick along Kachepate Dunji Aphan Karbi Anglong District Congress Aparti Penta Bangphu Bangphi Amen Kapangdak Pon Ajai Mek Kibipon Non Kevangji Ningkan Surihinira Inquira Trok MLA Election Kachepate Dunji Abangphu Abangphi Amen Kapangdak Pon Lake No 108 Bukajan LA Pen Bangner Kep Shri Bukeshwar Sham Shri Ranjit Hanse Shri Pratap Singh Rongphar Shri Joyson Ji Singh Rengma Shri Jagat Singh Ingti Shri Satra Terot Shri Longki Timong Shri Ratan Ingti Lapen Nong 9 109 Haragat LA Pen Bangphi Shri Joyram Ingleng Shri Longki Tokbi Shri Sanjeev Teron Shri Rostam Lekthi Nong 110 Dipu LA Pen Bangphi Shri Puding Terang Shri Hemsing Tiso Shri Phuleshwar Be Srimati Purnima Rong Hangpi Tangte Karbi Anglong District Congress Aparti Pen Kapangdak Pon Pherangkia Thengno Lamthe Kaning Jepon Aputhak Alamle Angton Pen Arjuponik Sinang News Report Karbi Anglong News Channel
কাৰ্বি আংলং যি আমি এই ৰাজীৱ ভৱনত কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি জইণ্ট এক্সটেণ্ডেড মিটিং আছিলে লগতে আমি সকলো যি এছপিৰেণ্ট কেণ্ডিডেট যিসকলে টিকেট কৰিছে এখেতলোককো মাতা হৈছে আৰু টোটেল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা এবাৰ ৰেকৰ্ড 16 জন টিকেট খুজিছে 16 জন দাবীদাৰ আছে ইয়াৰ লগতে 108 বুকাজান LAC পৰা 8 জন এছপিৰেণ্ট আছে পাৰ্টিয়ে টিকেট কাৰণে ফৰ্ম দিছে ইয়াৰ পিছত 109 হাৰাঘাটৰ পৰা 4 জন আছে তাৰপিছতে 110 ডিপুৰ পৰা 4 জন আছে টোটেল 16 জন আছে বুকাজানৰ পৰা ভোগেশ্বৰ শ্যাম ৰঞ্জিত হানছে প্ৰতাপ সিং ৰংফাৰ জয়চন জি সিং ৰেংমা জগত সিং ইংতি ছত্ৰতেৰণ আৰু মই ৰতন ইংতি আছো আৰু হাৰাঘাটৰ পৰা এক্স CM ফৰ্মাৰ MLA জয়ৰাম ইংলেং ডক্টৰ লংকি টকবি সঞ্জীৱ তেৰণ তাৰপিছতে ৰস্তম লেখে আৰু 110 ডিফুৰ পৰা আছে শ্ৰী ফুডিং তেৰাং হেমসিং টিছো শুক্লেশ্বৰ বে শ্ৰীমতী পূৰ্ণিমা ৰংহাংপি টোটেল 16 আছে ৰেকৰ্ড কৰিছে এবাৰ যে এইসকলে আমাৰ জিলাত 3টা LA সেগমেন্ট আছে এই 3টা সেগমেন্ট পৰা 16 জন টিকেট দাবীদাৰ ওলাইছে এটোৱে আমাৰ ফালৰ পৰা আজি আমি প্ৰকাশ কৰিছো কাৰণ লাষ্ট ডেট 28 আছিলে 20 তাৰিখলৈকে 13 জন আছিলে পিছত এক্সটেন্ড কৰাৰ পিছত 28 দিনা আমি ফাইনেল পাইছো যে 16 জন লাহলো পিনে Parku Pahar BKB High School along Haraghat MLA Dorsing Ronghang Lapen EM Kachirong PP Alang Litumpen School Foundation Stone ke Sompo Lason si Patumi Ar Koya Chiklo Niphai Thom Kebarni Socheng Thenta Constituency ke Parlo Parku Pahar along BKB High School along Foundation Stone ke Som Ajay Mek Pedopon Bangso Ajay Mek along Haraghat MLA Dorsing Ronghang Lapen EM Sangpi Kachirong PP Sitame Nang Chetong Dunpen Long A Sompon News Report Karbi Anglong News Channel Dak Assam government pen non akimi a model laso school building moka G+1 lason si all Assam kipi pondo si dak Karbi Anglong long dum first phase dak neli constituency pondo labang second phase along single isi do laso hudbang dak controversial pidlo dak bang masih alam thi bangke dak 7 crore 50 lakhs 7.5 koti labang so tangga khoros pensi school building mokha bangke kimbon si 7.5 koti school building bulutangte mesen pensi itum log charli also maratum charli abar side ak dupo balo churu pajirlo itum dak parku sonson adim 7.5 koti school building kelong pon lok labangke dak teaching staff tumda ningarong lo te bokterai rong so guardian tumda ningarong lo penil tum misi baido lo penil tum bhaini tame ningjing samlo munun fisi tame nil tum kapche bori pansi la so school ke wang lo pu bangge ilitum dak te bokterai do guardian demanta chethan bonpu non bangge ilitum dipu ke charli bosonma student tum hobidha dak parkup inglong alu inglong to kata me kacalu sia tahu ida long nangji pulu bang so kemang do ini infrastructure awi pulu tangte nang di free uniform pi nang di free textbooks pi free midday meal pi pen nangok high facility pi sisteme infrastructure dong si mission se pulu tangte chokchi daji apot sipi bangke
Akerap student tumhan akerap kipi kepaji rason thot si infrastructure tapini government ben kipi ponthek pot Dr. Himanto Biswa Sharma Khan nitum da kharoghat ele hoi pen Karbi Anglong arat pen alang bhan churuk paji lo alangli ke benge flak son claim gle Assam along all Assam person si IMLA homostiti ke claim pon ma lason sida Karbi Anglong dan claim aprang prang Congress government ahut nitum thekdon long alhanlo Karbi Anglong arloke Karbi Anglong Autonomous Council jungjung methang budget do pulbangso pathe pe namat MLA tumhan ke hangnat akerap tapion pe constituency development 1 crore tangka ke piben bayre ke da Karbi Anglong arloke state government bank ke thang development kam nang claim ple non bank ke school building chotkali ICDS building school building routes communication nang lok nang an ningkan CC MLA banda 50 crores 100 crores lan anta itu mana pido na itu mana pipenan par direct central pen tai labangso scheme ke dengdo lahai jeneba non dok muka pen dak kuthuri rong mongrian itu pu Nagaon district nang hajok tot Karbi Anglong arlu nang helak pen methang district arlu kecebang labangso warsai 87 kilometers ningkan siwe dang bongsi bang Kapangdak with bridge Lasonak taksi 311 crores lai siweta project si pen ho hamren pen dak harwat nelian laso asam malata lata 922 crores ola son si central government pen direct the state government pen si direct scheme moka dak nang en pen tender ta bang central state long CP pen okay settle da bang taksi settle payment dalang dum si claim Sitamil tum kan gelong loke Karbi Anglong Autonomous Council la budget ke nang 400 wet ta no bange ekrong wet towar si 920 crore ekrong wet towar si nang 311 crore pulote Karbi Anglong ke ningkan hini budget mati ke towar kong le bunge ta non itum hai Karbi Anglong budget khorot repin pen jungjung bang hodak si tender PC itum ke labangso scheme khalong non laso scheme hitame 7 crore 50 lakhs at scheme puludang te higher education long budget one or 30 crore 40 crore di puludang te nangli dorma ta pinela ja non banke school humret si 7.5 sarahat kuti non nili consensi long ke dokmoka ke non 2 tarik lo inaugurate ji Hawra Ghat kimbom lo Karkok kimbom lo lapende okreng kimbom lo ason si jua phang long dun lo sarita non dhulong dak ek lo total pasta lo sarahat kuti labangso ice cream pen school building kelong pen non well educated qualified mane B.Ed holder at pass lason teacher non appointment pipon po asi non phang bangjar ni ke ilitum bang adi mason Karbi Anglong ta logo char linat pa phang pikpo lape ni last 5 years ni theklong bang ke lo no along tin ta ni ning jipon ilitum odak Pulunia konsensi te bokterai Harsendi Bangphu lahai Harsendi long osomar ke pas ke miso li 95% 100% lason si Harsendi long result ke long asi sonang taksi non uwi gimi tum kacharli chihung lo aso joini pen ningarong pik khangya asi atum thodi pen chuningri lan lo ini Dr. Himanto Biswa Sharma na churu lo lapen Dr. Tilaram long hamda churu lo alang litum ki ikling pen isi Karbi Anglong all Assam abangso development akam claim laso si ikling men claim pon si ikum labangso thitan awar sai long mi Pinye berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi